taj pustolom, ratnik, što strah ne poznaje, on je srca hrabra, on oružjem vlada Conan. Conan, hrabar i snažan ratnik, lijepa Jasmin i mladi Feniks u uzbudljivoj potrazi za lijekom protiv užasne čarolije koju je zli čarobnjak Pred Amon bacio na Conanovu obitelj, pretvorivši je u kamene kipove. Conan, taj pustolov, ratnik, što strah ne poznaje, on je srca hrabra, on oružjem vlada Conan. Conan. Eno je, Luka Tortež, puna gusara, propalica i lupeža, koji bi se radije tukli nego razmišljali. Baš kao i veliki glupi barbar. Ti si kao papiga, pazi što pričaš. Znaš, Conane, čak i ako gusarski kapetan Rigelo ima jedan od bodeža od zvijezdanog metala od tvojeg oca, on ti ga neće dati. O tome ću se brinuti nakon što se uvjerim da je to uistinu jedan od posljednjih bodeža mojeg oca. Aj, dolazi ekipa da nam poželi toplu gusarsku dobrodošlicu. Dobro, to su oni koje trebamo, da nas otprate njemu. Stoj! Recite svoje imena i kojim ste tu poslom. Nitko se ne može iskrcati na Tortaž bez Regelovog dopuštenja. Mičite se, krezubi psi, jer ću za vaše glave vezati svoj brod. Drži svoj pogani svinski jezik za zubima jer ćeš ostati bez njega. Ti kukavički psu, čuo sam te kako laješ, a sada da vidimo kako grizeš. Šipak. O, što se tu događa? Što se događa? Čemu se radi? Jesi li siguran da je to bio mudar plan, Conane? Ne, ali sada smo zaglavili. Idemo! Tamo su! Drži! Tamo naši su! Veliki glupi barbar uvijek upadne u velike nevolje. Dobro, konačno ste se probudili. Konačno probudili. Tko si ti? Zovem se kapetan Regelo. Kapetan Regelo. Umukni! Ja sam gusarski kapetan na Tortažu. Što ste vas dvojica krezubih pasa radila u luci bez mojeg dopuštenja? Je li to bodež? Odavde mi se čini kraćim. Samo se ponašaj diplomatski. Prestanite šaputati, jer ćete do sutra biti hrana za morske pse. Došli smo jer smo čuli da je ovdašnji kapetan obična cvilidreta okružena kukavicama i odlučili smo preuzeti vlast. Što? Što si to rekao? Nije bilo diplomatski. Ko si ti, drski sine, krezube svinje? Platit ćeš glavom takve riječi. Ja ću... Zvijezdani metal? A volim kada gusarske kukavice prijete onome koji je o lancima i nenaoružan. Vrlo dobro, psu. Mislim da je ono što ti želiš vrlo posebna kazna. Dok ne dođemo do toga, bit ćete moji gosti. Odvedite ih! Papigo! Ko uopće treba papigu? Biću u svojim udajama. Nemojte me uznemiravati. Ne, 1000 isprika, uvaženi kapetan. Gubi se, čitaču sudbine! Ne trebaju mi sada tvoje usluge. Ali mislim da griješite, kapetane.
Predviđam da ćete uskoro susresti nekoga visokoga, tamnoga i moćnoga, koji će vas učiniti vrlo bogatim. Bogatim? Pođite sa mnom. Gdje je Jasmin? Ako je Nidal ne upozori na vrijeme, tiho, pogledaj gore. Slobodite prolaz, propalice! Baš si zgodan. Da si malo razjasnim. Ako ti dam ovaj bodež, ti ćeš mi zauzvrat dati kraljevsku otkupninu i blago? Točno tako, kapetane. Već sam dignuo jedra za tortaž. Sa sobom nosite sve to blago. Brodom. Da s brodom s blagom oplovim u Gosarsku luku. Nemoj misliti da sam toliko glup. Ne, naći ćemo se na otvorenom moru. U redu, dogovoreno. Samo još jedna stvar, kapetane. Što? Želim Simerijanca i njegove pratioce i svo oružje koje imaju. Isporučite mi sve to i blago koje nosim povećat ću 100 puta. Haha, tako mi 7 mora, bit će tako. Dođi, zapleši sa mnom. Šta god kažete, gospođice. Dobra ga, što je to? I, jeste li vidjeli bodež? Da, Regelo ga ima. Idemo. Čekajte! Dođite ovamo. Tu sam sakrila vaše oružje. Tako si falila snegu. Mua! Nidal, O, pobjegli su! Taj barbarin je veći problem nego što sam očekivao. bez brige, moj dragi kapetane. Reći ću ti točno kako ćeš ga uhvatiti. Imamo brod, samo da sada Conan uspije uzeti bodež. Pozdrav, Barbaro! Drži ga! Ajmo već! Kroma mi! Nećeš ti ništa učiniti, barbarine. Vratamon je bio u pravu. Stvarno si se vratio po bodež. Daj mi ga.
Moj otac iskovao je taj bodež baš kao i moj mač od vatrenih zvijezda koje su pale s neba. Vratam, on treba taj metal kako bi oslobodio Seta, zmijskog demona. Ako bude slobodan, Set će nas sve uništiti. Ne daj, laži, barbarsko praznovjerje. Mogu to dokazati. Oružje od zvijezdanog metala ima moć razotkriti ljude zmije koji se kriju među nama. Da! Nikada nisam čuo takve besmislice. Nekakav čovjek zmija. Takvo nešto ne postoji, ali ti vridiš blaga, velikoga tako da premašuje moje najdivnije snove. Odvedite ga i ovaj put. Ne! Ide prema luci. Pripremite brod. Neće nam pobjeći, znam. Njihov je brod sve brži i brži. Moj Regelo, nikada mu nećemo pobjeći. Onda ćemo se boriti. U redu, stanite uz bokove. Hrabro, na 1, 1, 2! Oni napadaju nas. Zaboga, sviđa mi se tvoj stil, Simerijanče. Ali bez obzira na to, u napad, ljudi! U napad i bez milosti! Zaustavite ih! Uhvatite ga! Ne dopustite mu pobjeći, dečki! Oduševio si me, barbarine! Ali ostao si bez prostora za borbu. Ipak, imam ponudu za tebe. Predajte se sada i pustit ću vas neozlijeđene. Nema dogovora. Dogovarate se s vragom. A onda... Vratamon! Gospodar Stigije je stigao! Rigelo, budi spreman za isporuku kao što si obećao. Idol odleti na sigurno. Ja. Vratamone, pripremi svoje blago. Oružje i zarobljenici su tvoji. Regelo, poslušaj me. Vratamon će iskoristiti ovaj zvijezdani metal kako bi oslobodio Seta. Ne smiješ mu ga dati. Nemoj mi pričati, Simerijanče. Ne bojim se ja tvojeg praznovjerja. Ako čovjek zmija dođe u blizinu tog bodeža, to će biti dokaz onoga o čemu govorim. Čovjek zmija. Meni se on čini kao običan čovjek. Pogledaj zvijezdani metal.
Tako mi krakena. Vidiš li sada? Vidim. Ali, vidiš prekasno. Brže, vrata mončeka. Vratite se na naš brod i budite spremni. Vaša uzvišenosti, ja sam vaš najskromniji, najmanje vrijedan sluga. Da, jesi. Gubi se. Dobrodošao, moj dobri kapetane. Kao što možeš vidjeti, spreman sam ispuniti moj dio dogovora. Gdje je oružje? Pokaži mi. Ja... Nemam vremena za tvoju prokletu neodlučnost. Podos, donesi mi to oružje. Vratamone! Odbijam tvoju ponudu, ti grozni gmaze. Možda jesam gusar, ali sam ujedno i čovjek. Sve je to bila iluzija. Na kraju si me pokušao prevariti, ti ljigava zmijo. I ti mi sada više ne trebaš. Stani! Ja! Šurikeni, vratite se! Konane, Jasmin, ovamo! Stižemo! Ah! Ah! Konane, dođi! Budeš! Budeš! Konane, pomozi mi! Pomozi mi! Ne! Pokušavaš me zaustaviti. Budeš je moj. Nikad! Needle će uhvatiti, Needle će uhvatiti. Needle nije uspio. Konane, požuri! Do sljedećeg puta, Simerijanče!
Možda će sve ovo zmijoglavog neko vrijeme zadržati. Barem bratam, on nije dobio posljednji bodež tvoga oca. Žao mi je što sam ja krivac zašto si ga izgubio. Znam da ti to neće biti nikakva utjeha, ali dugujem ti život. Na to se dugovanje uvijek možeš pozvati. Radije bih htio tvoje prijateljstvo. Onda ga imaš, Konane. Imaš ga. Jednom je s neba u blještavoj kiši meteora pala tajanstvena tvar poznata kao zvijezdani metal. Konanov otac iskovao je u oružja, uključujući i moćni mač za svojega sina. Oštrica od zvijezdanog metala razotkriva ljude zmije i tjera ih u bezdan. Međutim, čarobnjak vrat Amon može zloupotrijebiti zvijezdani metal tako da stvori zlu tvar. Cilj mu je osloboditi svojeg gospodara Seta iz bezdana. Zato vrat Amon traži svu tu tvar koja bi ga mogla uništiti. Dok Konan i njegovi prijatelji moraju životima štititi svoje oružje od zvijezdanog metala. Ta oružja su jedina mogućnost za pobjedu u očajničkoj borbi protiv Seta koji želi pokoriti cijelo čovječanstvo. Konan, taj pustolom, ratnik, što strah ne poznaje, on je srca hrabra, on oružjem vlada, Konan. Konan, hrabar i snažan ratnik, lijepa Jasmin i mladi Feniks u uzbudljivoj potrazi za lijekom protiv užasne čarolije koju je zli čarobnjak Red Amon bacio na Konanovu obitelj, pretvorivši je u kamene kipove. Konan, taj pustolov, ratnik, što strah ne poznaje, on je srca hrabra, on oružjem vlada, Konan. Konan,